our God, O bulwark never failing. Almighty fortress is our God, O bulwark never failing. Almighty fortress is our God, O bulwark never failing. Almighty fortress is our God, O bulwark never failing. Almighty fortress is our God, O bulwark never failing.
has come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and see the while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Muchísimas gracias. Ha sido el himno bello del coro Gracias. En esta hora nosotros vamos a oír la palabra. El pastor Oxupar, pastor expositor, después de recibir el perdón del pecado, todos los días está anunciando el Evangelio del perdón del pecado. Durante el 2020, mediante la transmisión, miles de personas oyendo el Evangelio del perdón del pecado han recibido la salvación. La palabra que vamos a oír esta noche, llegando a nuestro corazón, ese corazón pecaminoso lo va a deshacer y nos va a cambiar. Cuando pensamos en ello, estamos muy agradecidos. El pastor, expositor, pastor Oxupar, le presentamos.
kun masiptat sa hilanaka. Ichapi ultima hip okay ho chay churo pi paltas niya na disar na pa. Rato kiraki uro nakakapas haraki. Wale naha Dios tataro yus pagar takaro nakapaltas niya katatukata. Humanakara su kapach para kiyo yus pagara pa sa manakaha kama chay manakamos kasipta ka aro nakapis na yatake. Kamarakio yus pagartan kita nakateha kaisa radio toke nakata wairaro apsusip kita ke akaaro naka. Manakaha diusat kamaraki maipta ukata na nakahawali yus pagarapta. Ukat na yakawali kuchikipi kata sirak churo naka naha. Akahanik sa aspate sa purun hamakaro nakapa sa puro palaraks na hiwas naka. Machaka marke hiwas nakana utayas karaki Dios au kisa. Ukapi Diosan mo na sinyapa wale hacha mo na sinyapa Dios narakatan. Ichero ha Dios narakapa aka Genesis libro na patong ka pakal ko halhata mat akata narakataro ulyarta yan. Patung ka pakalakon ukat akatan narakataro ulyartin. Isa kasti sinti chui manejan wa ukamarosti huiko harakinwa mauro hileri isao yo kaparo hausana sarakinwa wawak sasa. Isao este kun sain samonta au keja sasao sarakina. Unijas kistawa nayak sinti chui manejtua uka urus hiwa harakiristwa uka laiko sartam kolyoro arkumampi flechamampi abhart asiwayam ukat stima animal katunim ukat stima sumamangka pait arapita kun hamteja monerektaja ukama ukat ste apanerapita nayan mangkas nyakataki ukat nayak 21 churhamayajama hanir hiuka sina sasao sana ukampisa Rebecca konteja isakaj isao wawapar istiskana ukhasum istama ukat kunapachatej isao qollor mistuaykana ukhasti jupaj Jacob sulka yoqaparo jausi sarakinwa istita nayaj aukimaroj istita isao hilamarok saskirima animal qollot katanerapita ukat stima sumaman qapait arapita man qasiyataki ukat tatitoj nayaraj Hanir hiu casa bendición chur hawaya hamasasa ukamak hichah wawasum istita ukuntex kama uka urunakha ukan te deja iwanakaha ukata saram ikwali sumarliki kabritonaka paya aptanim nayak paita sumamang akauki mataki kun hamteja gopah muniriki ukama humak ukamang ha aparapita mangkasnya pataki ukamatua hupar bendición chura wayahatam hanir hiu casa Jacobos te taika parok sarakino hilhaj hanchipaj walit arwani chihayanayas te hanio ukamakti aukihaj lamtitaniaja ukatja katjarakitaniwa hupata kunhamtejnayaja chawkachikja amuyas kawa kunhamte bendición churkitas paja maldición churitas pajnaya sasa taika pasti saskia kinwa wawa uka maldicionaja naijaroj por esquitaniwa hichak saram ukatste uka kabritonak aptanim Jacoboste kabritonakaro aptiririo saram ukatste taikapan aruparo ukaro apanini hupaste ukamajma usuma manqa paitana kun hamtej isakaj muniriki ukama ukatste isao hilereja yoqapan suma isinakapua absurakina ukaukiri isinakateja utan imataskana ukanaka ukatste Jacob sulka yoqapaja isintayano ukampisa cabriton lepichipa pio Jacobun ampara nakaparoj kunkapsa kaukanteja han arwaj utka ukanakaroja jaroja ukstati suma manqampi t'antampua apaya ruyana Jacobos te gaujan kanteja aukipaja aukaro mantisarakinwa aukisasa akangastua kaukiri wawajata sahumaja sasao isakaj siktana hiliri isao yoqamatua sasao Jacobos sana kuntej maikistaja ukja wakist'antua sartasim
konta sirakim kuna animal teh hiwayang tha uk mang asim ukatste bendición nam churjeta sarakinwa isakaste hikta dakinwa wawa hang aki hikta tasim sasa tatito Dios ama yanap ito hang aki hatanya sasaw Jacobo sarakina ukampisa isakah saskakinwa hutam llam tama chakaponiti isaw wawahata haniti sasa Jacoboste auki hampi llam taya yasiñataki haka chasina isakasti sarakinwa aro Jacobun arpawa amparam nakamas isaun ampara nakaparakiwa sasa ukamasti isako hanio untañ puitkanti ampara nakah walit arwan raranwa laiko isaw hilapan ampara pana ukampisa kunapachateja bendición churaña para ukasti wasitatu wahiskana chiqpachaste isaw wawanakapaste sasa hisa nayah isaw wawamatwa sasaw Jacobo sarakina aukipaste sanwa waktitay wawakuna animal teh hiwayangta pait agta uka mangkasi ukatste bendición churjamas sasa Jacoboste aukiparoj mangkachura ukamaraki bino churana isakaste mangkanwa umarakinwa ukatste sarakinwa hutam wawa hampatita sasa kunapachateja Jacobo hampat añapataja hachachita ukatste isak isan isinakapja muktana ukatste aka arumpiwa bendición bendicirakina hisa aka kapih wawahan kapipawa aka kapiste pampan diosag bendición ukan kapiwa diosaste humaroj alajpacha hallo churpan ukamaraki aka oraken suma cosechanaksa walja trigo walja binampi walja kenaka humaroste sirvipan nacional nakaste humanay rakatan kiltaspan hilanakaparoste humaroj apta apkan humanakaste humanay rakatan kiltasirakpan kitinakateja maldisiptam ukanakaste maldisipkatama kitinakateja bendisiptam ukanakaste bendisitarakipan sasa isako Jacobo bendisinya hachukitahanda ukapachaste aukipan ukat mistusakan ukapachao isawo ihilapaste pampat pore nerakina hupaste maso mamangka pait arepit ukatste aukipan ukaro api sarakinwa sartasim auki kasiphan ukuna animal teja isawo hawamaja hiwayasin tja pait arektam ukatste bendición churajita sasa ukisakoste hiskarakinwa kiti tasumajamaja sasa nayah isaw hileri yokamatwa sasaw sarakina isak aukipasti wali sus hataw sarakina katat asisa ukuna ukamaste kitirak ma animal hiwa ir sariste ukat nayataki ma sumaman kapait erapituste nayaste hanira humapurin nyamatake mangkatja ukamaros bendición churharaktua huparoste hichag bendisita hewa sasa isaw yokapasti uka arunak ista zakwal hachana warari rakino akam sasa aukia hanaya roja bendición namaj churara kitaya sasa isakoste huparoja sarakino hilamau hutasin nayar engañjito ukatste hunamata uka bendición hupataki apas haraki sasa ukharuste isaw yokapaj sarakino ukatpi Jacob sasa suti chaptaja akaj niya pa kutio engañjito nayay rajataki hiliri kankañaja apakito hichaste kuna bendición tejna wakkitaja ukja apas haraki niti chaste kuna bendición imarapkitaste sasaw yokapaj sarakina isaw ukharuste sarakino nayaja Jacoboro humjaroja munañam wachurota taqe familia nakapaste serviri nakapwachurarakta ukharoste walja trigo nakapataki ukamarak walja vino ñandapatakiha arsutak ukunarak hichaste humatak loraste wawa sasaw sana isaw yokapaste asaskakino tata hanit ma asapa bendicionasa churkitasma nayaja bendición bendicir kita ya sasaw wasitat saskakina wararina isakusti sarakino suma orakina katwa nayan hak ata kamarak alajpachat hutir
kayuste espa damampio sait asirakita hilamam serviripa kiyatawa ukampisa kunapachatej ch'amanejata ukapachaste hupatuja qhispia qhispjara kitawa sasa. Haniti hiwasan nakaha untiktan aka disna nakapha akapashpa aro nakasukpa sasa yakakastatpi hiwasan nakaha amuyaraktana kunawas ati hiwasan nakaha amuitan kamsanti Dios tata hiwasan nakarsayman stokaha pasilakpi hiwasan nakaha amuyapjaraksna kunasa maisa turka kipstazapacha aka aro nakampi hiwasan nakampiha aka Diosal munasinyap katokonya takeha walit irna kanya pacha walit Diosar maisinya pacha hani ukamakiti hiwas nakaho lipi sumpiyata hani ukam hiwas nakaha Diosal munasinyap katoknati isa kurup isa urupi churay munanaha bendición nakapa ukat Jacob urupi churharaki Jacob bendición aka aro nakapan kamsan Dios tata hiwas nakarsay munarakstu Diosan munasnya pa kunas te kaspian katok taha kuata hupana bendición ap katok yantaki ukata hiwasan na aka amuyo sa maisar apawachasa hiwas nakateha nuntiktan Diosan chuy mapha hanipi hupan munasnya ap katok karaks na te ukata wala importante ha kunaus teja macha chawar me haktan okaha ma chuy manikipi hakanyarakia au kimpi wawana kampejo kapachparakio hakanyapa Dios tatampi hiwasana kampeja kapachparakipi hakanyaja ukata Diosan chuy mapampi hiwasan chuy masampeja ma iwalakinya pataki ukata aka aro nakapampe mayakinya pataki ukata hiwasan nakaha ukatha ukhanja kachat hukatpi hiwasan nakaroja araja estoja hani ukamak tisapi hiwasan nakaja sapharaktan hiwasan nakaja aka Genesis libro naka palipi kunhamsa maineja amayaspa ukampi palarakej aka Jacoboja k'arisipi hupaja walja kutio t'aqsiñar uskusi kuatupaja ukamar porraki Diosan aro nakaparaj mayjar pinaja palascarecta aka Genesis libro naka wali importante pi utarakej kunasa wala importante ha kanja Dios nairakatanha kititeja wale kuneman ch'amanak lurkeja ukanakja yaqakastapi hani iguala kiteja kitinakateja nuint'ap kiti Dios aro nakapja hupanakaja wale Dios narakatan wale chik sarkay sarñakas pas ukampi amuyaj Dios tataqsipi hani ukamakiti sasa ukpi aka aro nakapanja arajayaraksto waljanipi aka aro nakapuñajtasaja han amuyapkiti Isauja walpi hupaja ernakarakitainja tatapar jamapi tatapar istasapi takikunjurarakina Jacobos te Dios narakatan hupaj k'arisina haqi hukjan amuyikiti walja haqi aka aro nakpalas kamsapjesa Jacoboja hupaja k'arisiu Dios narakatanspi palapje ukapi Dios narakatan kuaj k'arisij sapi sapje qhanpi aka aro nakanja palaskeja
Walha kinakapi amuyo pareja makipalap haraki. Kon ham sa kakaltan nairo hasaraktan ha. Kon ham sa ka may naklonta na kampi no hathakas ka na ha. Ukaha pakas takipi utarkina. Aka oraken ha pakas taki uthi. May neha kispiri pi uthir. May neha kis huchanakat kispian katokeripi utarkir. Aka San Juan libron ti palas karkir. Tungkahalhan. Ukat aka kamachinak hatha. Kun lurasas naha aka unya hakani katokeristha sa pisas karkir. Hanipi kun lurasas hiwasanakaha katok karaks natiha. Hanipi mainyaha irna kasaha katok kaspati. Aka Diosan mo na siya patagwa Diosar iyaw sa sakiw mainyaha kispiayin katok kaspa. Diosan wakt awi papi uka kispias niya. Hanik ti sa hupapach pa sait asnya pataki. Diosar iyaw sa sakat iyaw sa takat Dios tatak na yaraw kispiara kito. Wal hakin na kape sa parakya kuneman chamanak lorasa. Dios tataka kun sloranya pa. Diosan manasayap katokin dapat ikihanipi may nikawalich am to kunya pagitik irna kawin nagloras. Echuro na ka nakawal ka kinakapi amoy apheha. Kuneman lorasaw kuneman wali Diosan makatasa ayuno naglorasa wali paro hagasta sa ukat naka bendisyon katukasas kompe amoy apharaki. Aka Diosan kispia nyap katokanya takiha. Haniu kunach ama to kunya kisa. Aka aron nakapanaksepi. Diosan mo na sinyapat. Diosan wakt awi pawa. Aka kispi kisto kaksepi. Haniu humana katakitahan ukasti. Diosan wakt awi pawa siwa. Diosan wali mo na sinyapatwa o kachuristo sipi. Hanio kamsain su kamonyaha. Hanio humahama katsa loranya makiti chamaha. Aka kispiahin katokanya takiya sipi. Ichoro na kanaha, Korea markanaha. Walha iglesia na kanaha, ang mundo interpachanaha. Kanis amuyap pachaha. Hanipi utkara kiteha kam amayera. Nayaha wale Diosan akatung kakamachina kun pokanya hausas ukam amuyapre. Ukatpi aka aronakan ha siha. Aka kititehan aka lontata na kampeno uhayas kan ko ha. Ukan ha ihasira kipi. Aka kalano uhat hakeha. Hikisira kipi ma soma buen samaritan pe. Hanukasti Jesucristo ukaha unyais eraki. Ukan pe hikisiha kitite kispere ki kwampi. Kitis kispere ha. Kitite ha hiwasaro ka chama kata apskisto kapi. Kitite ha aka kispeain katok kiha. Ukaha. Ukat pe pa kasta hake oteha aka oraken ha. Aka maineha no hatake maineste buen samaritano ukaraki. Kitite hak nuka lontata no hatake ko ha. Ukapi ukanakatan pi hosanaka. Ukatha uka buen samaritano ukaha Jesucristo rakipi torokipster. Humaha ukapach luram sepi. Jesucristo ha kot kamachinak surasaha. Haniu uka takpat
kamachinak pokanya takiha ukat Dios mas nyap katok karaks nati Dios na takyatinao haniu Dios na kaha ukalaka pokany pereks nati akama tabla na karo churangan kaha haniu ukatabla na tunga kamachinaga kapang karakite hanu kaste Allah pacha uta unyist erakina ukata uka mamis ha kun hamte khoma unyikta hakasa monte tokan hangtak uka pachpa kumaha akan lora rakita sa pisarakina kumaha uka mit abkhas mate kunat hiwasana kaha ukam maha cha uta lora nyasa aspaha ukat sarakipi mainnya ukat kunao sa teha walha hakenaka uka kamachinak pokaphasis kirkoha Dios tataha sanapi haniho panakahoчлор kaspat sapi upanakateha wale sumanak lora sahan huchanak lora kaspaha hanipi Jesucristo hotanya pakan tia kora kera hano kasti hiwasana kateha wale han huchlora saks na hakun takis Jesucristo hotaspana kora kera kunas pasaspan kunaiman pokasasas leanas kian hani punio kunampi sa hiwasan huchanakas ha apakasks nati inasa katunga kamachinak pokasasasa ukanak lora sasasa hanio mainisa pokas pati ma inasa poka kudaiman lora sasas pas hakeha katokanya panpi Diusan maldición apa aka tunga kamachinak pakasahanipi kitisa kispias karakispati aka kititiha kamachinak yatkana ukharoha kamsanas kun lorasas naha unyeha kan katokak sa pisarakina Diosna ka kun lorasas unyeha kan katoks naha kunaiman wararisa kunaiman sumanak lorasa akatung kamachinak lorasa haniu kun lorasas hiwas pachahak kispias nati kun saya loras kam kuna walich ams loras kam haniu maha unyai hakain katok karakis mati kuna huch loras kam haniu hiwasaka kunampi sa harikas karakis nati hiwasana kateha wale kuna sum lorasa harikas naha Jesucristo ha upaha chakatata chak cruz token chakatata hiwasam chamasampe hanipi puedes kiteha acá Génesis libro patunka pakalokon ullarta sa hanipi kitis amay kiteha Jacobo hak arisisapi bendición katokah kun ham sopak bendición katokah pak arisiha ukat ha hupapi ukat ha hiliri paha ukapais paloras karakchinah ukat ha Jacobo ha bendición katok karakchinah kamsan siya ka aron nakapamuneha kunat aka Jacobo hak arisisa hupak bendición katokan ha wali pasilakipi aka unyakatinya aka Efesios libro pahalhan hukan palas karakih Diusan mo na siya pato hiwasan nakakakispiatatan sipi. Hani hiwasan nagpaspatakite hano kasti Diusan mo na siya pao siwa. Takpacha niyo hos nakakmahon to karat apayane. Diusan mo na siya pato nakakakispiatatas. Hani hiwasan nagtakit hano kasti Diusan mo na siya pato Diusan wakt awi pao sipi. Di aka kispiasnya ha kunasa humana katakeha ukaha Diusan munasnya papi
aka Diosan waqt'aypaq hanipi nayaqa kuna ch'amsa lorañaqa kiti. Aka supaya haqina karoqa sapakutipi engañas karakaq. Hiwasanakaqa kuna wali ch'ama lorasawa katoqa sasa. Kuna sateqa wali suma yatiqa yutanakansa mistusapi hiwasaqa katoqtanaqa ukhama. Ukhamar hiwasanakaqa hichunta tatanpi. Dios tatapi hiwasan huchanakas qhispiarakaq. Hani hiwasaqa kuns hiwasanakan ch'amasamun karakiti. Hanu kosti Diosan waqt'awi pawasipi. Aka ma waqt'awi saymaneqa hanipi hiwasaqa kuna ch'amsa tukkaraktantiq. Dios tatapi wali ch'ama ni wali munasiri kumaq. Hanipi Diosan munasiñapa tupaqa churañmanaraki. Kunasutiqa mawaq yuriqa ukatqa mawawaqa wawapata ñuñuq kikhuqa hanipi upaqa mamapaqa kuns may karakitiq. Uka wawaq hanipi kunsa churkitiq mamaparoqa. Uka wawaq kuns churaspaqa mamaparoq. Hanipi ukaqa aka kamachinak yatiriqa sikt'inapi Jesucristoro sikt'arakina. Kun lurasasnaqa katoqaqa sasa. Ma oroqa ma markarupi sararaqtaq. Ukap markangas karkina wali unt'at awatiri. Ukatpi sarakitaqa tunka pusini maranakaw akataripañ utangarakiyata sapi. Ukat humaqa alaqpachar sarasmati sapi sikt'arak. Ukatqa sirakitapi. Tunka pusini maranakaw kangaskayata kunatsan nayaqa alaqpachar sakistas. Hanipi kamiskarakitaq. Haniu mayniqa ch'amtukusa mantkaspati alaqpachar. Humaqa kaitaripa toqer mantati sapi sarakta. Nayaqa sarpi ukaroqa aka arunakapiati chiripi sararakta. Humakiti aka taripa toqer sarta sasa. Hanipi manq'ayasut karakentiqa. Ukata kunostiqa haqtataka naka moqsachunaka ukana kun aptasawa manq'ayatasas. Ukatpi haniu kamakitisas. Haniu mayniqa ch'amapampi alaqpacharmanta kaspati sapi sarakta. Hiwasanakaqa katoqtanpi kunayman katoqtan. Kunostiqa iranaqa sartanaqa ukhapi katoqtanaqa ma pago. Ukhamar hichuntata utaqi haqinaka. Ukatqa mayniqa amuypi nayaqa wali ch'amtuku ukat alaqpacharmanta asas. Ukatpi aka kamachinaka unt'iraqaqa yatinapi. Kun lurasasnaqa alaq uñay hakañin katoqiristaqsas. Kun ham sumaqa ullarit'arakta. Kun hamas qillqatas karaki sapi sarakina Jesucristo. Taqpachuy mamanpi waqa Dios tataro yausata saperkipi. Ukat maqa Dios almansiñap katoqasma sapi Dios tataq sarakina. Taqpachuy mahampi sapi sarakina. Humanaka taqpachuy mamanpi yausapqasmati. Nayaqa Dios aronakapi ullarit'ay munayata. Kunasteqa Dios aronaka kunasteqa auto apnaqasitkuqa mas mafror purisapi ukana sayt'asaqa ma wilapi kunasteqa wilar porqueqa ukana Dios aronaka ullarit'ayata ukata
ma ukat choknyaro por hara kita ina ukat pi naya ukat ma auto pi ma wasina tukta sinara ki pahat ukat khani pi naya ha wasita to yarat ain per hara kiate auto ap nakas kar kiata naya te khadison arna kap ulyarnya khana hani pi na kham nakaya kita auto tak pachi mampeha amna karisti il ulyart iriste karna kapa hani pi ulyart kar kiriste tak pacha chama hampiha hanipi nayaha Dios tataro arkirista akaruna kapan hasipi kamsas qalqtadaskih kun ham somaha ulyar tarakta okha maynaha kompe amayarakispa kun ham sa maynaha ulyar taspa Amainite haka kamachinak pokani monchi koha. Ta kachamanaka loray monchaha. Kamsas kota karana kapalaksas karkia. Hanipi mainyaha uka. Chama pampeha lor karaktak pacha. Chuima pampisa Dios tataroha. Iyaos karakispati. Kam tak pachi mapampeha mainnya ka iya usas pakahanipi upak na kan perakas patih ukat pe Jesucristo sarakin ukat pe mainnya ka kaisa Jerusalem tokat Jericho tokat sarakas kana sipi ukata uka takin hikisisaka lontat nagakal na uhana ukat masa sacerdote hayapacha muit harakina ko chak sarkasa ma levitas tiu kapas para kiyo haya muit harakina kiti pachasa akan por ejemplo ha kiti sa aka hupata sin khatasina umaka ukapas pa kloram ukat umaka mantarakita sas kunatsa ukama sispacharan ha mahini khayanap aspat tak pachani pi ukak pachpa pokarakis patya Jerusalem takin ham sarakas kana Jericho to kero khanpe takin ikasa ukhanpe nayaha lontana kampe tikisiha gotu kapais para ki nayaha Oka levita ha ko paspe mas sacerdotes hayapach moita sa parakina. Ukat pe buen samaritano ukar por enirakina. Hani hiwasanak tante. Hano kaste Jesucristo ro ukaha. Jesucristo pe ukar por sinkarakina. Opa hayatina pe lontatana ka hotatapa. Umaha ukapach ploram sipe. Umaha ukapach loram sipe. Humate ha lorataha. Hanipi pokanya makita mainyaha yantipi nayaha pokaponiyo akakamachina ksas Jesucristo pupakio puede kispa naya may humanakarsik tayo manaparaksma Humanakaha munapkas mati hakimasimaro kun hamti munasipto kapaspa humanakaha hanyo mukitisa koma munkarakis pati hakimasiparo ukat pe akanakaha hanyo hiwasanakaha ukanaka pakan periksnati hano kaste Jesucristo kio takakanakaha lorarakispa Ukat pe buen samaritano ha Hanyo hiwasana kaha ukarham tukunya sagara kiti Ukata kispein kato kaya taki Ani pe hiwasaha uka buen samaritan hama sarana kanya sagara kiti ha Humati ha uka buen samaritan hama saranakan perita ha Kitisa
uka yaqa churaspaqa mana kan huchanakamataki ukatpi maynipachpapi wale sarta seraki hupaqa wale somos takikons pulpok kaspa ukampi maynak chuymapa apta seraki wale altoro ukat aka saluka libro con su pajlore qespia kataqayataki ha conas te hapa qespia aka qespia katokan qaha hanipi konsa lor karakente ukatpi ukabuen samaritano qespia sapi ukampi mayneja mayarake mate mayniteja kamachinaka phokasa nayaja katokaski qaha ukatja takpachani ukahawalik aripi hanipi hake aka undon hakinakan chuymapan utkiti suma chuyma ukat Dios nairakatan ha walehan wali uñi hatarakipi iwasanakaha kun jamás nas uka hanipi konsloranya sa karakter ukata hanipi hiwasanaka hiwaspachak unchas karaktante ukat kun hamte ka aro nakakpal kiha ukamar hampi sartaraksna aka nakasipi Diosan muna siya pat makis piatatak sipi hani uhuma nakatakit han ukasti Diosan wakt awi pa sipi akar nakapan aka kis piasinya hani huwasat hutkiti han ukasti Diosan wakt awi papi hani hiwasan nakaha kun na cham sa tukuya sakit aka kis piain katokanya taki han ukasti ma kastaki uthi aka kis piain katokanya Jesucristo kipi ukanak Lore kispa. Echoron hawal kaki nakapi hanwali Diosar aron nakapalas karaki. Aka buen samaritano ha. Aka buen samaritano ha. Jesucristo ripi unyas te arakia. Kiti nakateha. Kiti teha naya hawali sumanak loran yat seskas paha ukaha hanwalik maldición nakpi kato karakis paha ukpi ukat kitisa ma suma samaritana usain manera ke kititeja uka samaritana takinam sares kan ha ukat ha huparoha wale hupana munasinya pi hak asta sisaha ukata asitimpe pinompe uka usuchata nakar qoya hatasaha ukata uka asno para hatasapi paga uyukat qipurana kuyasaha ukat pa qolqa absuraki nasio ukat uka qorpachni utankiriro hasarakinapi uyihara pita ket konoste kut aha konaya qal gastka tu konak tu keha masarakinapi kunsa loreja aka inain hiwat hakeha haniu hupaha konslur kanti hupaha inakipi uka qispeain kato karakia haniu hiwasaha kunsa loranya sakiti Jesucristo pi hiwasan karak esta sinyapa hiwasar qispeaña takia isam hakompe kam sains monarkiha walit am to casa uka animalana katunisa ukamte panaka ukampe humaha qispen katakas mahan kun lora sakipi uka Diosan uqtawi pachha Diosan monanya pa uka ukatpe Dios tataha aka aron akaptokeha aka isa inasa wali hupaho istasiri ukamaksi uka kunayman animalana katosa ukama payasa ukat apanisha ukate hupaha bendición katokanha
ukaha hupancha mapakina pe haniu Diosan muna ya pakitu kwa Diosan muna ya pata nayaha Diosan muna ya pat naha kispiata tasas hanipi konslur karaktante Dios tatao taki konslur arake Diosan muna ya pata sipi mainnya kispian kata kan taki hanipi konslur ya pagarakite ukaha aka relojo hawali sumarakipi nayaroha aka regal tapharakitapi aka relojo ma warangka dolares ukapi kustaraki nayaha wal uyos pagarta wal pinyos pagarta kunasiteha aka amnakayat koha naya chakaya Cristo asapi akakpi naham nakarakta nayam punto pisar nakaraki haka kawin ukak kustarakin pi mawarang ka ukaraki kuno sa teha kunham teha ka aparato nakapaha irnak ke kamangkin ha ukapaspera kipi wal hapi kustaraki aka naya ma warang ka spagaristka ukaha ukata akaha hanepe akaha hane chakakiti naya ha kamakchura humateha humat nayateha katokah ma warang sakaralukutha hanipi inakikitikuah Dios tataha hupan mo na siya patakwa hiwasaro kispiarakisto hanipi kunsa maikarakisto tehan hiwasati ma kunschurs naka hanipi ukaha kispianya karakispateh hanipi kuns hiwasanakaha lornya sa karakiteh han ukaste iao sayang pikyo aka Jesucristo hiwatapa katokanyasa pero hakinakaha hanipi kom amayap karakiteh kun hamat sumaha aski yatekerita kun ham sumaha kolak katokarakta wali irna kasapi naha kolak katokarakta kun manapi ukamaha ukata mainyak kut pa uka lorata nakapata kun iman ukam lor sa hanipi kun si kat karakiteh Dios tataha hanipi koma karakiteh aka wali suma unyakire keha aka nayar torka kipireha hukampi naigat hukampi rokinya papi hupaha nayat sa hukampi unyak tanera kipi kauk supaha Dios tataro curpaca kauk supaha curpaca nayaro hasitapi kunham out latasas kunham sumaha amnakarakitasas hiwasanakaha kunamana kut ehanya ma kunakatokasasa ukhampi amuyaraktan ma auton ha kunham teha hiwasaha kolokachurtan ha ma auto taki auto niya taki ha ukapasirakipi humanakaha kauk sa churapta kunaw sa tiyurapta kaha wale suma kumara kihakas kayata kiha aka mundo token ha hakeha kostumbra tapi taki kunatsa paganya taki ukat pi amoyap ha aka Diosan monas niap katokanya taki ha nayaha cham tokunya hausas ukat pi isaw ha pahawale suma nayaha akama Diosan monas niap katokanya taki Jakobos te hanipi konslur karakinte
ukata hupatakiha yaqapi lortaskina ukata hupaha mama papi taki konsalora rakina ukampi hupaha uka isa hilapan isipan pisintay hanipi hupaha arwanikan sa paranakapsat arwanak sustaraki hakaboste hanipi konsalor karakiteja hupahan Dios uka mamapan munasnya patakpe uka kespian katokarakeh hanio aga kespianya ha hiwasaka ma camtuku sasa uka kespianya ha katok stante aka reloj teja ma warangka katoka hanipi uka ha munasnya kaspate hanipuniu ma katsa paganya sakiti han ukasti inakipunio Dios tataki wasaro kespian choraraksto hanio uka amayap kiti kunatsan aka patungka pakalakoni uka halhamuyikti hanipi pasilakiteja ma uka bainado katinya takeja kun hamsa nayaja lornyaja wat wasidat ha kwataruka haltas kakipi ukata mayampe flechampe flechasaja ukata maya wasidat haltas kakiu ukata ko kolyona kataepi iskapisa ukampi ukaja katunya ukata ma pataka ukanak pe saranya parake ukata wasidat takuta hanya takisti wale karhata wale chamana pe kunatsan hupaha katok pachokam chamtukusa ukatopaha hupaha bendición katokan manapi hupaha uka wale chamtukusa pe katokan manarakina Dios tatahanipi chorain monkiteja chamatukurero ukape Diosanocht awi pasayin satah aka Diosano wacht awi pasay maneha ukaksay manipi maynek katokanya pauhan kuna kutayakasa katokanya para kipi ukat pi wale Dios pagarata ukape inaki isauste ukata ukakolyona wale ukataro ka nagtakasa ukat papachorasiste ukam tatapaha ukam rakipi choray manarakino Dios tataja nipi ukmonkarakinte kitinakateja aka kuneman irnakawinak loras aka disamos nyap katokaya takeja mapapi take akanakha lorarakina hanipi disamos nyap takikuna kuneman loras katokaya sakiteja Haka hanipa muy kitej. Ya kahuchana klortasas. Ukat ichaha kuneman hanwalinaka lora sapi ukat naya halak pachar sarhasas. Ukampa maya parakeh. Ukat diusan monasnya patwa nayaha kespiatata. Hanipi nayana kuna lora tahatsan ukas ti diusan oktawi pawa. Hanio irna kawina katsa. Han kitisa hupapacha hacharu uskusnya pataki nayaha kuna imana irna kawinak lorasaha humaha awiyant asma hanio diusah ukmonkiti hanipi hiwasaha kunsa loranya sakiteh hanipi kunsa hiwasaha loranya sakiteh ukapi hanipi hiwasaha kunsa lorin sakiteja kuneman ayunapje orapjaraki kuneman chamanak irnaqañak lorapje ukat nayaja qhispien katoqa ukampi amayapje kititeja irnaqkeja hanipi irnaqireja ukaja mawaqt awi kitsipi kunateja katoqaspi irnaqasaja ukaja hanipi
munanya pakitej hanukaste kititej han irnak keja kititej iyaos kakiukaja kititej iyaos haki ukaja ma kitisa qhispiyja han kitisa kunayman lorki ukaro qhispiyaraki kititija han lorki pero wal irnaqija ukaroja hani ukaja diosan maniyapakiti hani diosan maniyapakit mak'atasa ukatpi seja ukatwa uka diosar iyawsañapaja uñist'ata sepi ukat Jesucristo taqikuna qhispiyarki nayaja huchalorañakiyata ukpi Dios tataja yaticharaqstoq aka Génesis patun paqallaqunin ukatpi kampalej ichaq kititeja aka Diosmanñap katoqki kunayman lurasaja pero Jacobos tehanipi ma consolor karakiteja hanu Castilla qhaw hupana lorañapa ukhan lorarakina Iwasaja kauchanakasatqa hanipi qhispiyasñatakej consolor karaktantej Jesucristopi taqi consoloras karaki ukataqeja han aka Génesis patunqa paqallaqwan ukuntikeja pe Esaús tiwali obediente na ukatqa paq maldición pecado karakej ukatqa hanipi consolor karakitej kititeja huchlor que han cons irnaq karakej upaja qhispiyan katoqe hanipi upaja konsa ukatqa nayaja kunayman akanaka lorarak tasas ukanakja maysara pawchapam aka disan qhispiyañapaja hiwasaja mantanpi Diosan munasñapata Jesucristo hiwasan hiwañasakana ukhan hiwaraki taqi kuntej hiwasnakaja taqisiñanakasakanaja ukatja Jesucristopi taqikunaqa poqarakej mayneja hanipi consolorañapakitej kititeja irnaqiriki ukaroja hanukasti ma waqt awiñapao sepi hanipi konsa hiwasaja lorinsakitej kititeja walisum loreja ukaja walisumapi hiwasanakaja hanipi konsa lorinsakitej Diosan monasiñapatakua uka Diosana qhispiyañapa humanakaja kunayman aka tunqa kawañinakas phoqaptati aka haqimasimaros yanapiraktati ukati umaq qhispiyankatoqta hanipi ukhamakitej han ukasti ukpi Dios tatajan munkijtej Dios tataja inakiu taqi conseguasaro churaraksto hanipi consumaja churkaraktatea hanukasti Diosan munasiñapatak ukatpi aka Génesis patunqa paqallaquninaq palaskej Jacobo kunham sopan bendición apkatoq kana uka hanukasti Jacobo hanipuniu consalor kan hanukasti hanualek lorarakina mapaki taqi konsa ukan wakicharapina ka bendición katoqañapataki ukatupaja bendición katokana kon hamteja mapalorkanja ukama uka Jesucristo hamapi Jesucristo pe taqi kuna hiwasanakataki poqarakija aka bendición katoqañasaraki ukataka hakawinja ichaja mayneja sopayapi engañas karakija ukat amayapjeja
Nayak bendición katoka kuneman irna kawina klorasasas. Ukat aka tisamanas niya paha nipi kunasa utkara kiteha. Ukata taki kunasa Diyosan munas niya patakwa hiwasan nakahakato kaptan. Kititeha mahuk sa churchi uka kispian kato kaya takiha. Satanas pi ukam hiwasaroha ingani haraksto. Kititeha kunayman irna kawina klora sa ukata hanipi hiwasaroha kispian chur karakstas pateha. Hanipi konslor karakter. Hadi una kunacham klorkti. Hanukas hanwale klora waita. Jesucristo krusanch akatata hiwasaha. Ukat pi huchanakat kespiarak stoha. Ukat kespia hiwasaha kadal. Kititeha uka lontatanaka nogatake hanipi konslor karakter. Kititeha irna kireki koroga hanipi hanipi humaha konsalor nyama karakter. Supaya kaya walha kena karo inganya haskaraki. Han ekadisan arona kapau intiriro. Kunatsa aka hakuboha katoka kunats ukama pacha. Ukate kititeha bendición katok kikoha. Hani kitisa hanio suma lorirejot kiti sepe. Ukatha Jesucristo hiwasan huchanakarlaiku hiwasaha. Ukata walehan koro tukuya haraksto hiwas. Ukat pi hiwasanakaha aski hakinakahaptan. Diosana monasinya pata. Nayaha kespiatata. Diosar iya osatakata. Inaki nayaro churakite. Inaki pi nayaha katokarakta. Hanio nahmak atsa churikte. Ukat wal hakinakahan aronakap sumuint apkite. Ukata yakipakamayaphe kunayamana aka hakimasiparianapt asa ukamat nakdisan muniap katokasas. Aka akas hakinakarohani Dios tatakamak atsa hupan bendición apachurkas pati. Humanakaha kespian katokaptepe kunayaman yana klorasa hani ukamakiti. Diosan monanyapat nayaha kespiatata. Hani nayata kiti hanukasti diosan wakt awi pawasyo. Hani irna katakat hanukasti han kiti sa papacha sartasnya pataki. Hani sa paha sartaskpan hanukasti hanipe konsalor karakita hanukasti Dios tata teknayaro hakispich teknaya hakispitahto ma yampi humanakasa phama kitete hatisan manyap katok kanaha hanio ma kunasa kut anya kiti hanipuni ma kaukasa paganya karakiti hanipe konsalornya lorinsa kita ma pape alpacha hanukasti paha apakipi tatapa kar ukata bendición katokanya taki hupaha kuneman chama tukuskana ukatpi ko isauhan bendición katok kita ukatpi wale naya hay diosarios pagararakta Jesucristo taki konsalor hiwasanakas ukata hiwasanakaha hupar iya sasakipi kispian katokaraksna humanakaro wali yos pagarap kasway sa tempo humanakasipta karo nakama ukata aka chika aronaka disan kuna nakataha mistki kunaka humanakahan konsalorap hamtan kunasti iya sa nyambikyo kispian katokapharakita kita nakataha wale hakeha palki humanakaro walpon yos pagaranipsma
nayak akama wale hakerusa ukat nayaha kespita uyhatarakta han humanakah uñhasipam toman hakawinakama han ukaste disaro ukatawal Dios pagarani pajarax Dios alaq pachanquera qoyan suma disauki isaoste katoqepe kunayman ch'amanak tukusapaqa bendición katoqa imanarkina katqa maldicionakpi katoqa haku mapantaqikuna wakista hatatpi upaqa katoqarakej hiwasaqa hanipi kunsa ch'amsa tukusa Jesucristo taqikuna phuqkunanak salurjaraki hiwasaqa alaqpacharmantallansaki Diosan monasiñapatak hiwasaqa katoqarakisna sopayaqa taqiniro kama hanuali amuyanak churasapi kunaymana katoqasa ukata katoqañmanapaqaraki ukampi mundo entero pachana Dios Jesucristo arunakapa istinataki ukama hupana arunakapa katoqañataki ukama aka campaña ukama yuqaman sutipaqarumay isnipsma ukamapan ukama yuspagarapan taqiniro ya llegó cada tarde 10 minutos baja primera noche siquiera